I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. U današnjem klipu, u današnjem klipu nećemo nikakav gameplay raditi, niti igrati ni Fifu, ni Clash Royale, nikakve tutoriale. U ovom klipu sam odlučio da crtam balkanske youtubere, ljudi, da, dobro ste me čuli, crtamo balkanske youtubere. Tako da ljudi, lupite like i subscribe za još ovakvih videa. Tako da neću puno da dužim, znači ovo je čisto sprljanje, nekakva sad profesionalno crtanje, tako to je neko vrijeđanje youtubera. Tako da ljudi, ako vam se sviđa ovaj klip, lupite like i subscribe se na kanal i pišite dole komentare kog želite dalje da crtam, mogu i vas crtati, nije bitno koga, pišite dole komentare nekog youtubera. Tako da ljudi, neću puno da dužim, idemo na klip. Ok ljudi, prvi youtuber će biti Muđa, tako da ljudi, neću puno da dužim, ja ću vam brzati ovaj video da vas ne bi toliko smorilo. Tako da ja sam ispred sebe stavio sliku i možemo da krenemo, let's go! Ok ljudi, kao što vidite, tako je ispao Muđa. Evo, kao što vidite, jednako smo ga napravili, bukvalno, šalim se ljudi. Pogledajte vi ovo, kako ovdje izgleda, a kako ljudi ovdje izgleda. What the fuck? Gledaj ovo. What the fuck, gledaj kak sam nos napravio. Prvo sam bio ovako nešto napravio, pa mi vidio sam da nije dobro ispalo. Prvo sam ovako, pa mi vidio sam da nije ispalo, tako da nos ne valja. Znači ljudi, kao što vidite, profesionalno crtanje Muđe. Kao što vidite, tako da niko od mene bolje ne može nacrtati, to je to. Kao što vidite, tu je kravatica, ova šta li već. Ovdje imamo kao jednu kosu, znači kao sjeno izgleda brutalno. Kao što vidite, kosa je brutala, ima znači ove obrve, strava, ljudi. Ovdje izgleda kao mali gorila, ali dobro, to je šta je tu je. Tako da idemo na sljedećeg youtubera. Ok ljudi, sljedećeg youtubera kojeg crtamo, znači crtamo Supreme Nexusa. Znači on mi je drugi najbolji youtuber, tako da ljudi, neću puno da dužim i idemo da ga odmah nacrtamo. Ok ljudi, ovo je Supreme Nexus, ovdje je slika kako on izgleda. Kao što vidite, vam sam nacrtao kao bradu. Iskreno, dobro sam ga i napravio sam ga u roku 2 minute. Da se to crta bolje, to bi ljepše ispalo. Ali ovo znači sve crtamo na brzinu, inače bi ja to ljepše nastavio. Ovdje nam je Muđa, ovdje nam je Supreme. Znači ovdje što je ovo crta, ako se pitate šta je to, znači ovo je kao ovo neki natpis tu. Ovo sam pokušao kao neke ruke napraviti, ali nije to to. I nos uvijek pogriješi, ne znam zašto tako uvijek napravi nekako šljampavo nos, kao što vidite. Ali bolje ispao kod Suprema nego kod Muđe. Ovo je uho, dobro, uho je tako. Kosa, kao što vidite, kod njega je ovako izgleda nekako kosa. Kod mene je ovaka, znači iskreno od 1 do 5 Muđu ocjenjujem se iskreno svojim, možda s dvojkom. A Suprema se stvarno dobro napravio jer da je brzinski. Da sam brže, znači da sam više imao vremena, to jest da sam jedno 20-30 minuta crtao Suprema i bilo bi stvarno ovo bombona. Ali nema veze, znači ljudi, ovo za brzinu, znači evo kao što vidite vam ocijenimo, napisat ćemo Supreme, ako Supreme, napisat ćemo njemu od 1 do 5 četvorku. I vamo napisat ćemo Muđa, Muđu ćemo ocijenuti sa dvicom. Znači ljudi, jako loše odrađeno, što se tiče Muđe, što se tiče Suprema je odlično, tako da idemo na sljedećeg youtubera. Ok ljudi, sljedeći youtuber je DexRock, tako da ljudi idemo da i njega nacrtamo.
Ok ljudi, ovo je naš Dex Rock kako ga je Ivke profesionalno nacrtao. Naravno ima, stvarno je predivan, nema šta, ljudi ovdje je slika kako on bi trebao izgledati kad je izgledao mlađi. On isto ima naočale kao i Supreme, kao što vidite Supreme. Evo kao što vidite ovdje su mu kao naočale, ovo su mu uši. Što se tiče nosa, nos nemam pojma nacrtati, napisat ćemo vamo Dex Rock. Dex Rock njem ćemo dati, muži smo dali 2, Supreme smo dali 4, ja mislim da. Dexu ćemo dati 3, niko nije zaslužio 5, logično. To jest ja sam sebe ocjenjujem, ali okej. Kao što vidite ovo je Dex Rock, kao što vidite vamo, vidimo frizure. Vidite mu ljudi frizure, ne znam kako vidite frizuricu, a vidite mu ovdje frizure. Gledaj ovo. Baju moj, to je to ljudi, profesionalizam. Ok ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali u ovom klipu, nadam se da vam se dopao ovaj klip, ako želite još ovakvih tipova, klipova, pišite dole u komentare i pišite naravno neke youtubere koje želite da crtam, tako da neću puno da dužim, to je bilo to što se tiče ovog klipa, lupite like i subscribe, a mi se vidimo sljedećeg klipa, do tada lijep pozdrav!